Kosemina say 2010 and so for be bar one side 2010 so for be bar man kesim side so for your friend say your friend of Kwache Pepra Emmanuel Kwache Pepra that time then your friend Emmanuel Kwache Pepra wa bra pastor no so but is here we yefi so ade we just of dwuma no and they mean to mention yentie na ohu mi no see on me betina that time na me worry na me ye dwuma enti no wakache ma me kache ne say me mom die so ne me betina mint na compound house because yentina search places ni bi da okay ye de na kaye bungalow enti no oti obi fie so te sasa dia me ye dwuma that time na me pam school tare as contract enti no nyanu be ye ni say o wa asase wo hodedo te sa dia meboa no na we si dan ansa me ne na worry no see okay ba oyobia scabbard nsemu a onim how to manage into we capsule they be on face capsule sa eni jedi ya ne de te ba ne sa no aye se mato we bia ama no say chinchina onye sa de no see okay obey nti e wo ma na nyinse bae no save yense no na oye ready because onye ready sofu mu ano oh yeah no we yire dada na no osi oni nurse ni bia wo but onye no ho ade ntinya aware okay nti o kan sa na msi okay nti e wo mu a na ayese omo ye adwuma mi jaye mi medwuma no nti omo ye adwuma me na me ye aduane ye bibia de kama omo ye adwuma omo si dai no yeah enti no ono so ko radio so ka ye adwuma okay o ka ya mesem na ade na directions no me na me dem oko radio so ko kanya mesem directions say akwankyere no say bia aha side na me wo si fi kem si hanu say ya o fa this road me dan wa ha say ana che so ukura phone yeah na wo mo ba no okay enti na akese se mesimi kwa adwuma ebe ye tofa mama me ntumi nya ne sa enti me ne wo ho no mo na o si dan ne nkakra nti bia e wo mu a se o mama si woni bia o no aka bia me pe bibi kakra na mo dia support na mo see you but me de mana asma me ka chen ne say me papa sika bi o me bo nti sa dia me kweke yaba no so we kra enche bia me de ma na mo see you na asase no moto ye hwan din no de ye nkrata no mom to be frank man hwe krata no so say ode ono ho ani din na ye ya na say hwan din da di ye Intino a bar sa no na ka say almost our for because meet me by that honom and sa no mako aka ye adwuma ni ajaji ti o ma no ka che me say sisi ai se me see e be wari I say ye train na ye wari wi a asana yawo nti yin se ba kon na je se yin se ba kon de mo ase no o so ne sofo de ai Emmanuel Kwache Pepra no okay sisi ya wo fan sisi o kumase ha no okay enti ya se no na ya se me boa no ma ne ye edan ni wie ntam ansana ya ware okay ansana ya ware ye mfa enum pompon ho ye basisi a na che se nyinse ba kono mo ye firi ho na mo hwehwe awade no okay enti hono mu no ka kire me se ono oyi so mpenifo oyisum penifo ne say me hu se dem sin o penifo debi o yisi ahonhom na ode ye na adwuma okay enti no say ahonhom no wo ya boni bia o mo becho ono mom na kan sa kire me na me see o enti sisi aya ya say nyinsen se ne de o mo bechi yen o na so de bi o di ka kire o mo ansa na enti na we ni yes successful abibie nsi no enti anya dia omo be bibia na me see okay nti ye wo mu a dan ni de omo nsi na me ye aduane ko site ho no ti wo mu na yesi do baby I say yesi awie na inside no na yenye depression ni wie na me say no kra yenye asaso ho mo ne kakra na se ne be ya yebetumi aye engagement no na me say ye engagement no ho
nti saa na ye nti ba ne saa no say okay wati ti edrem nka pa no odi ye inside ni wie na ye ho ade no wo but ho ade no mu wie ya no na me hu sa menya ewiawo me hu po na me hu sa menya na me ka che say wo di nko ade a obanyam what ma say nti me wana me ka che say ne so say mpanifo omo hu bibia do omo ye ba ko no no say sendje ewo mso omo aye na once I be ware no na bia omo ma kwan ma we buy na msi ai ndi o Matias ne mpanifo ya wo ke hu bi me pacho dey ajo na me so me obi a sa ahohoma sem no na me nye obi a me sheda GDP sa madwin ni mi santi e ma mi sro sa de na esi ye nti e ma mi sro se en ye mpanifo se me ye papa krampo bibia om betumi aha me se ma anya no boni pi na se bia bibi kakra bia ono so ye obi openhu na he me mpanifo ndi omo ka me ho bibia ba ye bia omo ka me ho even say yet ka mu kra na so cost speed na o ka che na o se ho ne ka no o de simpenifo nse nti entumi nya accident aha ti ma misroi na bibia ni am ntumi nka o de hutu so aha ti even me busia for kra my mama mo ehu ne nipa bai because we me catch ro mo say o ye sofo ye nim say honhom sam bia ka ho sa ti wo mu na ye engagement wie ya ye wie menyum na me kowe ba ye na ne suban necessary me call ba ye no na ne suban necessary aka say wo kan so ma wontie no no ka kya me say esun suban a ye de ware na esun suban a ye de ko emprathu na me so oh sesan na me nim sa because me nim say sanya wote no e say wo kire na nipa no hu sesei na me kom no say there be entesa nti ni no pe no be ye mama me mehye no so echira me ni ka bibia o wantiasie fine ti ya ho no ma na onu ka chem say mpenfo say omo mpe moja nti obetwa me say meye brani ade no omo betwa am say how come bibi say ni die me ni say hospital na e betumi akose bia family plan na say no say there mpenfo na say omo betwa omo so omo mpe moja etom betwa obra because say meye brana say me die aduane ma na chese mahano na se wo ye bra no a wo betumi akoda wo dem ana se ono so betumi akoda ne dem na o mu twa no sesei aha ena ye wanwa no nti susu ampa me wo wie ye no me hu moja bia like moja da mabie mu a ewo but oni mi hia so mant ne so a moja mba na say okay and na echiri ne hu abehye me mu say and ye bibi wo ho ampa because na me na echi na me ngi but echi na me hu say and ye bibi wo ho ampa ti ewo mu na nyinsen ba ko so bae enam say metwa brand nti me hu difference say my fanyinsen ana asade na me so menyema one like one hwa wo miyefu ne mba kese ana say bibi na wa kese okay miyefu na ba ne obehu ni say bia me hips no na betre kakra bi aha nti wo ti menini wo mu a nti 7 months no mu na me ka chen say I say me ho nya me find me ko hospital ti me kwai no mo se me nya 7 months no mo bisa me time am de nyam na ade wo bisa me kra me ntumi ncha say this time na me de nyam ya na this time na me de nyam nti me kwa bibia na sis no mo kasa but na me nka hwe because won tumi nka kire mu say nipa wo ne tedo honhom nsam na ono wedi na see ya ba nti na ma yedi ti ewo ma na eno so bai me wo ba ore na dwem no ayese na dwan aye ni say woni oba hia pia na ayese sadia no ba se bia ene se wonyem wonim se ba kokura timi kiki me ye sure say sa na dwan ye no nti ewo ma no say na mami wo kra dia time na wo denyam ena mpenifo kra omo twa we no nti eba ne sen na mse ya se wo na wonim ho nyoma nti se wo na wo sen me na wo miensa okay but last one no oyare ono ankasa yare nipa na one ne yesunsun adwa na omba bio nti eba ne sa no na ordinary so koto bottles we say tete bottle bi okay this our bottle nechi snap de no so I'm fight for that or fight ya na onya you know edumi bia no aba ka chem say me ne ko a
na bottle ne call back because bottle no so yesunsum e na o use sunsum so nti aya eni se me ne ha miwa ono mo so no de nsam na ba e na oyo obi so a woni ni nya asam kakra bi na wakaka cha ebusuafo me so me mpese nka o mo behu situation a mewo nso be hwe na ono mom akaka o mo bizam ya me so wente sa fine nti e wo ma last one no the mean say last one no obaka che me say onyare na mom okoba bi akasa no ho yare because nyone ne yesu me adwane mba no am see you okoye na omaka che ne say yare no yare no me na me ne ba ko no nia one ne ba yesu me adwane aye ba ko na ye de yare ato no so ama owu ana ya fa edan na me ne si no de oyade a wo hwe akiri ama no no wo ne na aye ba ko na mo de yade ato do so se ono no ba one ne yesu nso medwan bi te se bi a sebi mi hu se ne one ne kom ono no kom no no kire ase like o ye sofo no sa kom oye wo bi okom ma no ono fa hu nduro no na de amani pan se bi a se yemfa se nta ka se o se o mo yisu black and white okay nta ba ni sa no mesumenti ase because me a medina ho no no wona wo kire me se sunsum nsam ni say neti na me de na me ni pana no say okoye no sunsum no mo ka kire ni say me ne konfo no sere no me ne da wo sunsum nti ano na aye yare na akoto ono no so nti ono so koye no ka yegu me so okoye na omo hu ye no ono ka yegu me so se me ni obi aye ba ko dia yen ntum ye na ye yi ade na atum ye na me nka kire ni sa menyam but okoye no mu na me hu se menya fine na me testing na me mom me hu se menyam but man kan kire na se ne o si ye se e bia na oni mpanimfo akese no nti man kan kire no ti obaba kan ye na me se nti wo nyoma ina na wo gidi sa because mpanimfo wa na wo ti o mase na o makese ya kire na wo so waje no se ai no so yo nti e ba ne sa ye wo ho no ma obehwe na osme tukwan be miniska o no mituka echi na asol ne enshada nkoso iska na oje no ono so ahon fa bi nsie bio nti na no ho achi no nti be hwe na o say but na make ye no makaji ska o brother ho na say na wo kaji adia won kan kire mi ma mechi ba pakon wa kaji ska wo no ho mi no so asia kaji ska wo no ade nti na o say ensa ye business nti ebomu a oni omo be ye na me say da bi enyesa sami ma fa bia nkofia de na mekaji fie die no na me de bro me kana no buafu eni obekasa saa wan hwa obehwe na okeka nsem bia I say curse nsem bi wo se saa baby no ta keka cho behwe no say wo wonji mpanimfo ndi wo ya adako mama nko mpanimfo aje wade ama wo hu ade bi ti se onka adeko ne che mama omo aye wade mo we hunti se omo ye a wo bagye de se mpanifo ofia na ye ne omote na me say okay mate me nka hwe ti e wo bu na wase no wetukwan a edumi bi otukwan a na wa dumi for the me to blacklist me fe na onkasa okay or the what to blacklist nti okone so de we ne to blacklist a ye fe na yense nka no no so onyi chop money ono anoko dwom no kedi dwaba odi ne ka kedi dwa no ba and the ensan ya onko bio enti so okedi dwa no ba na so otukwan a na se sika na sana ofre no a wo nsan ka no nti chese bia ne nkwala na bi na ma frɛ ne se bia mini hweo but nkwala no so na yo omde enti se bia sa kwala na ma frɛ no ne nkwala ni bi na onu mu afrɛ no na ne saka no na waka chen se bia yi bia be 40 cedis fe kama no na meba sisi a bia echna na meba o de ba eno ano no on ba cha na wahye no nti esasa na mintumi mfrɛ akwala ni bio na mo makwa ebusuafo ho na makọ akajiska wo mebusuafo but me kwa me nheda nka ne se ba mana me ne tno say not se o ma miska ana se bibi ntende me kwa me kaje ba ewo mu a na nsaka no ono pese o ka sam chawdi a ne nsabe ka ho but wo pese wo frɛ na on senka no nti ba zan me si amanhwe ni ya me ho be che me pa nti me frɛ me ma me no ba me nchen to ba no be ye oya ade yi me ma mom no better me che no oya ade yi no de hwe ma me wo second the last one third one no to wan show kra wan hwe
Uja wo so no ka che wo say anye nipa na dem no osinye nipa na da wo yem osinye nipa na dem no eden wo hu senye nipa na da wo yem so yoko baby no okasa no ho yare yesi meme ne ba ko na omba no sunsun nipa na one ne obe oja ho ma no no nya ayi waka bomu eye wo adwuma no ono osi one me da wo sunsun nti so okoye no ne nipa ko ka chen se sa dia ono ka chen nipa se sa dia yare na abeto ne yam no onyi no fenka me yam nyoma no ho nti chese me na ma yare nti nyanyin se na da te yare mum ne da wo yam sa no kai ti o kai ba miso minim se menyam nti ma cheda ma ne na nko ana se bibi ti wo mu a o ka me nkasa no ho o ka me nkasa no no ba bia so no so be kan sa asem na so bia ade achi na che so obeko onja wo hwe no ko nti me ma me hwe me na time so ya yese me wo na me friend ka che ne say me friend bo me sanka na nti na kwa me ka che ne say on kan che so fu say me time so ai wo se me ko nti o se o ka che no say na ma me say o se awo papa be na o ko o kwa na say eye nipa na dem won sesa me din yes nti o kan na me say yes papa ma na che se onu onim bie waye yes onim ne waye me so denka madwene say impo wo kwai na ye yare ene ewo ho no mo a wo kwai obetumi aka say yenyin fi ho no mo ma ana say bibi na che say wo pɛ me mom say me ma yare na nka wo badane me eja fine nti time so nya me ko me ma me ko oya de ye man ka hwe anche no na me ka che ne say okoba eye onhwe nkwala na yi because na me nim ne ebesi no so I didn't tell me cuz I'm so nya bibia ti onoko ade na ka me ahomachi be 12 but man kan che me ma me ehihia me ho nti ma me ko ye me pese obeti ya wo no because already no fire wo me ma me nti wo mu na onoko ti onoko ye be 9 na me see me say o se sofo ne friend say Emmanuel kwa che pokra owo kumase ya wa be kumase ya okay but wo friend obaka che so ni ya na kumaso ni ba bia wo na ono processor na number bibia o okay nti wo mu a ma me koye no be 9 no mu na ade no e ka me kese okay account kese edisesia no awo account a wo ma me so e koye ade yi aba de ne sie omo so omo ni time wo ka chom say awo account no o ma ye say emfa omo hu bi omo mewi omo phone so e wo man kasim ho site nti ba sam say ade no working ya ye adwuma na nti mi jam ma na ba ko say na wo grade ade na che say wo ba be wo nipa wo ba be wo no say na say ya wo say say a wo kunu no say wo be wo ame ahwe na nya akoda ne da yam na wo twa scan ma hu say akoda ne da yam mi ko try scan no mo say omo hu no papa some access no mo kan omo hu so ye nipa ana okay nti na mi so madwa am say ni o kan ye ne ya be mu wo sunsun ana assessing nti me ko ewo mu ana nurses ne te wono mu ye hu ne ye na no placenta no paye ne gu nurse ba nti wono mu je mu ka sa na waka na mpa nti o mu say ni wie e ko na na e pa no ba e bibia to aso na so wo that means na ye I say ba simple one shada mresa sa ne ne awo kura nya yasa yeah but e bi o hono ma na yankopɔ pɛ sɛ o kyerɛ sɛ ajo anya nipa ne nyame me sa na me hu na kyerɛ sɛ umpa ya adwuma yeah nti e ba ne sa me si ma wo nipa ina ɔno mo musuma na kwala ba ko sɛ ombra hospital wo mbɛhwɛ nti oba ye no na obi sam sɛ yeso wa o na sɛ apra na da no nti kaka kyerɛ o boss ne sɛ me wo nipa ma wo sabi sunsun nipa bi na oka no so ye dan ya mi ase nti sada na na yi me ti ma mi fi oya de ye bai na yi me ma me ofie because na baby I am ya na me ka che ma mi say ma wo nesisi a so no so so okọ because na wa beta me nchi ache me microphone man wa beta me nchi ache because ne dan no so so okọ ayansa onim ne ebesi o so wan fenje obi a na me so no yenko ti 2 months no mu no de koy na me pese me ka che ma me say me kwekeje aware it is so far there ukru sofo no o true challenge ma say enyi nipa bi na abebo wo e na so ko twa scan na wu hu se nipa ana se de dam
na unhunu hwe so awo kan wo no ensankyerane si ma wo nipa na mom wa wo mkura na awo na emre enye sa no ke twam sisi a meba